Kasi ni layo ya katu ka recommendation na kalian jong ka election committee jong ka party kaba la propose ya ka kateng ke jong i Dr. Bats Kamerbo bagi long kum u candidate na kabanta kan di ka forthcoming election ka by election hadin ke jing klat candidate no jong i Dr. Ricky Ejesengkon tikani ka recommendation kawan baik na kalian jong ka state jong ka election committee jong ka party te kani kawan sya ka SEC te kasong ka SEC manta ban aya ka approval ne ka rai ka bakado ha ka bede ba ka jinglong ju ik mo kortong na klang ka party te kasong meta kumtahi ka tip tang kene ka election committee na marka ting trikam jo ka election committee po jo ka party kalong kalong independent long ngam long private bi ngam dei du khadang tu te ngim ju khamya interview ha ye ka jing trikam jo ka di mana dia apply ya kata dengar ngam datip dan rei kani ka recommendation bakal awan ta kami ka karteng ke jungi tang ya kata telong datip kan amna galem jungi kum ka parti ni ka jengkersan ka bahidun kam hi gadai bai ka beneng kong e lembaga jalan ko jong blai ber ka ba kalong bai pa bai ba kai nama kani ka suki ka bathali menta ni kum ka BPP ni me iya ka tang kum ka vacancy handai kadon ka void ang ni kadon ka jinthali ang ni hadin bala no dai late Dr. Ricky Ejesengkon tingi scam ba lengba jong ka ni ka election ka pamenta ngin la ban simbyang ya ka ni ka suki namar ngimna ban kam traya ka nama ka dai ki pai ba ki baji ya Dr. Ricky Ejesengkon ka do por tikani ka election nama ka tadaw ngi pan ya ka jingkarsan nakipai ba sa sempat kumba kila ayani tekeni election ko makalong mantahi way kandai ka tribute na kabanta I late Dr. Ricky Ejesengkon kajung burom yi oi le pendep dan burom e kamat kajung I kumtu tandai lemba jo kani election kandai ka tribute na kabanta jungi kabar pa kalong ban reaffirm ani ban penskam ya kata kajing sania juga beriu hak parti ke jungi ti barikon ila yo e landslide victory kumtu kutu por tingi hunti ba kani kajing job kan kham khrau ya katu barkabalai kalong bagin aya ka mandate kau beri juga parti kau candidate bagi lasai kenapa urkit ya kini kelengkor ramagani kini kelengkor berkiasi buat dia nama kata dawi kimulenti bagi panik kejengkersan yang kepai bahasa senpat lembaga kini kepai election kini kini